Undobela wakhona lapha ekhasi wona sesihlabela inkosi ibusise. Amen. Inkosi besiphama abangcwele. Unothando umkhululi
Thixo osemakhosi uNyazi lezulu baba bamngomso bakho ngiyacela Nkosi yamakhosi umlobe kule nkonzo lethu abantu abamkhosi owangabona Shembe ngiyacela bathande into ezehlela abantu emhlabeni Shembe ngoba ngikhonza wena mina ngicela Nkosi emhlabeni zingabe izifo bangikhuke semhlabeni Nkosi hambe hayi mothi Nkosi Shembe ngiyacela Nkosi Amen. Kuleli thuba sizonikeza insizwa zaleli bandla eziNabachu. Amen. Ngizwile kuseni Inkonzo kuphethe amakhosazana vele inasezulwini ngoba siyakhona nje kuyovula bona. Amen. Sizocela ukuthi sinikeze inhlalisuthi lenkonzo yasemini bafowethu ngo 2:20 inkonzo fanele bese ibuyele la kumina. Amen. Sizosukuma ngokushintshashintshana mfowethu ivesi nje malilinye lanele umna ngahlabelelo sonke abantu bebegcwele ithembele. Amen. Ukuze bayabaningi abathola ithuba kunabangalitholanga ingagcina inkonzo sokuyomuntu oyedwa. Ngicela nje ukuthi sibambisane lapho. Amen. Ngiyakhetha uNyazi bazothi abantu kunepolitiki uziwe ePhindokuhle inkosana bayazala ePhindokuhle iyona futhi kuyona iqala ephathe umbhobho. Cha, angizukushumayela mina bangcwele benkosi kodwa ngizolekelela kulokhu usihlalo abesiphathise kona. Amen. Usihlalo bangcwele benkosi akekho uthathwe indlela unyendo uyena usebholini beNabachu noma usebusweni obholi beNabachu. Uyaye ke aphakame bangcwele inkosi azicelele nje ezulwini ukuthi asothi masiphakama singabantwana phela sibese sibheke ukuthi sikhuluma phakathi kwabantu abadala. Amen. Ulimi lwethu sicwecwe sikhulume lokho uNkulunkulu asenzele kona esikubonile. Okubaluleke kakhulu ke bangcwele benkosi imisebenzi uNyazi asenzele yona. Mina mangase ngikhulume ngemisebenzi uNkulunkulu angenzele yona ngingashonela kodwa iNabachu uNkulunkulu uyithandile wayigona ngenhloso yokuthi enzele lokunaza ukuthi kungafi kube ibandla lakusasa. Amen. Lokho ngikholwa sonke siyakwazi kodwa indaba ivela ikhonjwe uthi nesibancane ikhonjwe ngemuva kuthiwa nansi iNabachu ubuke ngathi nekhona abangasiyona ingcenye yeNabachu. Sonke bangcwele inkosi iNabachu ngoba sila ngaphansi kwalendlu. Ngichiswa ngelikilanga umama waya othi ngile nkosazana uyaguqa Nkosi yamakhosi angibathola abantwana. Izulu laqhubeka nokunikelisa kodwa okwenzeka lapho wathi mase ephinduke ebhaka mama usethi wena mangibuka uzange badlala uMasidoli. Indaba uNkulunkulu uyikhombe emuva ebantwaneni babo okusho ukuthi kwakumphoqa umama uthi lithi izulu hamba uyodlala oMasidoli qoqa nje abantwana ekhaya egcekeni udlala. Ngempela umama wayafika ekhaya ngizoyisheshisa nje le ndaba wathi nje uzani bantwana wakwenza lokho uyakucabanga kumuntu omdala usebelethe ibhodlela ulenza umntwana uthuma izingane ezingane athi ingane zami lezi ngoba uNkulunkulu kunesipho akuphasona emntwaneni bakho khona lento usemncane ongazange uyenze uma ungayenzanga kusho ukuthi nene awuzange ubona ukuthi uzokhulube yini zithini ifiso zakho sewumntwana. Lapha masidlala uMasidoli ngiyakhumbula kwakhona ubaba khona izingane okusho ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngibe ubaba. Ukhona umama lapha uyafisa na ukuthi akugona umntwana ngelinye ilanga leyo nto leyo ukhula nayo.
usethi umama masekwenzile lokho useyaphinde uyobonga ezulwini useyazibona usemuhle. Ngifuna ukuthi kukhona igaba esizeqile bazali bethu ekukhuleni saphenduka sesibadala noma baphenduka abazali besebadala, okusho ukuthi asisilandeni sisibusiso lesi esishiye emuva, ngoba uNkulunkulu sibonise izulu senithe ukuba ngwevu. Okunye bangcwele benkosi, angazi kodwa bengithi uzohlala ngisahlabelela la ekhaya. Sikubonile izinsizwa zokuqaphela lokho, imigida le ekhaya miningi, inezigaba kakhulu ngapha kwenhlalisuthu. Khona isikoti esincane bese sibovu ziye esikotini lesi simnyama kuze kuyofika kwinjobo. Kuthiwa zonke lezi zigaba kufanele sizihambe. Kuthiwa noma ngabe usumdala kufanele ukwenze lokho. Kungani uNkulunkulu esho lokho? Nala kwiNabachu ngizama ukuthi yonke into yale ekhaya iyahlangatshezwa bangcwele benkosi. Uphinda emuva la wafanga ubuqale khona emngane. Phendukani ke niba abantwana namhlanje njoba siNabachu nje singabantwana sonke la ethempelini. Amen. Ngaleyo ndlela umsebenzi kaNkulunkulu mina nginethemba ukuthi yena uzokufa. Uma iNabachu nakamathi ngiyabuka khona umama uNtambo la. Ngikhuluma ngomama ka14. Sinobaba umjwaha uyihlala ethempelini impunga. Lokho kusho ukuthina ukuthi khona abantu ngalezulwini abazalwa baba abantwana ababantwana kumanje, kunezinto abazikhalela noma azilindile ukuthi nathi phela sinikeleleni. Okusho ukuthi namhlanje indaba yikho ngami ukuthi ngicela imoto, ngicelela umfowethu lo ngilamayo ongalibonanga ilanga. Ake sicelele labo bantwana namhlanje. Ike sikhumbule, ngiyacabanga ukuthi akekho umzali la ongathi akanayo umntwana ongalibonanga ilanga. Elibonile ilanga, omunye kuba umzuzwana emncane elibonile ilanga wayesesheshe yahamba emhlabeni. Lo mntwana umntwana lo esithi namhlanje sifuna ukumkhumbula uNkulunkulu lapho ekhona, amuphe ukumaya kwasezulwini. Amen. Ngalawo mazwi ngizocela kwehlela ngezansi. Inkosi ibuseni kuzwile. Ivesi nje bafowethu libe linye session umjumayeli. Amen. Hamba ngingedwa ngiyabingelela ehamantini engcwele uNyazi wezulu. Amen. Loguqile umfana wakaMkhwanazi kwaXhumalo, ngizibize kanjalo. Loxoxa ngelinye ilanga ngingaphansi kwethempeli, ehlengeni thempeli, umshumeli wami umngoni. Amen. Bantwana basezulwini sisendabeni enkulu kaShembe, sisendabeni enkulu kaJulayi. Ngizokhuluma nje ngakho lokho sicijisane njengabantwana ngoba isikhathi asikho. Siyacela ukuba abantwana baya lapha baziphathe ngendlela efanele bayiphathe ngayo. Kodwa angicabanga ukuthi umshumayeli ongiphethe nomkhokheli ongiphethe noma ophethe wena, uma ungakazi uye ethempelini usesibona kuJulayi lapha khona sewakuthola okuziyalo. Ngoba into ebalekile lapha sifuni lokho kumenyezwa kuthiwe awu nangu sitho lapha simbambe endaweni ethize. Uba nje nemvunulo, uba nje nentombazane, uba nje nakho konke lokho ongadingeki. Sicela siphathekeni bafowethu la siyakhona. Ukuze nale ngane sizele la esho kwaMadlala manje uhlala. Nabantwana abangasekho emhlabeni akusho ukuthi njengoba ngiguqile naye ngiguqela yena engimazi nengingamazi. Nje uhleli ngihambela yena engimazi nengingamazi.
uthi umfundisi uNtombela wena umntwana angamazi ukuthi waphuphuma kanjani umfana wakhe omdala wavela kwazi umuntu wavela afaka ejele ngesikhathi ekhambeni kwesikhathi uShembe wamkhombisa ukuthi cha kunengane yaphuphumayo emva kwaloko wabe sehamba esemlungisela umntwana njengoba sila sizolungisela lolo zobe labantwana labo amen sizozilungisela nathi inhliziyo zethu ukuthi uma siyalapha asiyothatha isibusiso ayisiqalekiso uMshembe sewuvala umhlangano ngathi mesethasisela kufike kuhlale engathi nekufika kulonhliziyo yami eNazaretha engalibona ngisela ngempela nje ngingane sento eziwu2 sengihlala phansi ngiyale senge-TV ne-DSTV kunemizi ene-DSTV kodwa i-DSTV ayisebenzi kunemizi ene-TV kodwa i-DSTV iyasebenza kodwa i-TV ayisebenzi siyafaka ilokhu lento ngibozela mase kuba khona iNazaretha egqoka uNazaretha kodwa uShembe akekho ngaphakathi njengoba ula namhlanje yisabatha lokugcina futhi ngabe sonke sike emathempeleni la siphethwe khona kodwa ngoba ingilosi zisimemelela kule ndawo ukuthi sizonqunga sonke sizocijisana sizokhulisana siyacela uNkulunkulu aShembe bafowethu ahlale empizweni zethu siye sigezekile kuShembe ngoba amaNazaretha namhlanje akafunana yabhukana asiyeni ubhukana amaNazaretha ake sithandane nesizwane siyama khona umuntu engenali dokodo kodwa uyazi umuntu ukuthi uxakekile kodwa uzonqunga nedokodo uhlele wedwa edodeni elikhulu bla amaNazaretha kuqala ashonaphi Nkosi usisene kuzulu wangidala uNkulunkulu ngibingelele abagcotshwa bonke ezihlalo zabo sengibingelela abangcwele basezulwini egameni leNkosi enkulu yasebuhlebeni zethunazo amen bangcwele lo uguqile umfana kaChiliza kulona ithempeli leli lasePhindokuhle amen bangcwele ngithi ngihleli laba phansi nginovalo ngiyasaba ngizocela uNkulunkulu ahlise uvalo angaliqedi ngoba uma seliqedi uma ungasenavalo usonenkinga akalehlise nje kuphela uvalo kodwa angaliqedi uma ungasenavalo kulobu uNazaretha usuke sekufanele uzibheke amacala ngihleli lapha abaNazaretha ngithi ngizobe nginephutha uma ngakukhuluma umsebenzi kaShembe uNyazi wezulu uShembe baqoqile abangcwele bakhe behlangene bephuma endaweni ezahlukahlukene ngemisebenzi yakhe asengenzele yona bangcwele ngizokubhekisa kwinhlansuthi nakosisi nakumakhosazana lenkulumo isiyalo umuntu uzosifuna yena asibheke yena mina na ukuthi ngabe ngempela na ngisenza okuyikona yini ngoba nami ngizizwa inhlanhla nami ngizibone ngiphunyula ogibeni sengicwilile phansi odakeni ngingazi ukuthi ngizophuma kanjani kodwa ngenxa yokuthanda uShembe agcina uShembe wafika ngamemeza uShembe uNyazi wezulu wafika nginyantulula lapho sengibishe khona wangikhipha abala ekhaya bayakwazi kodwa ke ngoba ingilosi nje umfotesha uthi uNkulunkulu uzimemile wasihlanganisa abandawonye yilo ukukhuluma ngithi angikhulume kuze nomunye obengakwazi akwazi bangcwele uShembe uNkulunkulu njengoba sihlangene lana sihlangene ngoNkulunkulu uqobo ngimbonile uShembe ngithe eminyakeni ephelile beku
20 la ko 2014 bengizenzela izinto zomhlaba nje umfana nami osebumnyameni kodwa ngoba uShembe bengimazi benginokungena ngiphinde ngiphume ngingene ngiphinde ngiphume ngikhutshwa izona izinto zomhlaba uthe egcineni ngathola intombi engayibona nje ngabe sengiyayithanda le ntombi kanti sengithande intombi erongi bangcwela abantu bayilwane emhlabeni umhlaba uyabhubha umhlaba sofika egcineni sekuyoba kuwena ukuthi ukhola kanjani lento ngithe ngibhekisa kuinhlalisuthi nakosi sibethi intethelelo namakhosazana ngithe ngithandana nale ntombazane yangithatha ngisakolinye lamasonto lapha eThekwini leli sonto ilaba abasonta ababiza bathi basindisiwe babiza uJesu Kristu bese ngifika lapha kuleli sonto ukuthi Shembe ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu ngoba inhliziyo yakhuluma bangcwele yiko kuthiwa ungabokucabanga into ngenhliziyo ngoba inhliziyo umkhohlisi bani usho njalo uJeremiah inhliziyo umkhohlisi bani ongayaziyo na ngithi Shembe ngilana kulesi sonto ngazi ukuthi uNkulunkulu lapha kuyagxunywa ke lapha kushaya amakhwela angene lo baba lona angeke ngimgagule kodwa afuna uma ngamgagula ngoba vele umdokisi ukuze nabanye bazi Amen. Bese ngene leli sonto singena lapha esontweni la Nala uNala akuthi angisamsabi ngoba mina uNkulunkulu aseqala wahluleka uNkulunkulu mina uShembe ngimbonisa uThixo uNkulunkulu impela ngimgabazi amen bangcwele asidukile Amen. besingena kuleli sonto bese ngiShembe uzongisize baba izinto ezokwenza la kubona uzongigada ngizozama unqamulela ngeke ngibe mude basibaningi Amen. kodwa lokho ngikhuluma kubalekile bangcwele kubalekile kakhulu Thekhambe nowesikhathi isonto lapha yana lo baba lona ngithi mina hayi labantu bayawa nje mina ngeke angiyise okuqala usuku wangimpovo lo wahlisa izibuko ngibuka ngamehlo kwaphuma into engathi ilaser ilento imlilo engathi u2 aboko angazi ngayichaza kanjani ngesizulu kodwa bathi laser liba laba baphatha nezibhamu njalo ezinamalezi abona lento yaphuma yeza ngimina ngawaphansi kathi wasengivuka edustini hawu lo baba lona usengiyisile hawu hayi ngivuke ngihlale phansi ngizozama unqamulela bangcwele khamba isikhathi kunezinto lapha abazenza bathi ya receive kanjalo nje izinto abazenzayo elila abangithatha bathi fanele ngireceive ngithi Shembe uma ukuthi lento abangenza yona ayilungile cela izingangeni uShembe akafuni ukuthi ukwazi umemeze ukhona enhliziyweni yomuntu bangcwele amen bathi bazama babonga ngibona khona lento abangifaka yona nota ingeni bathi angibuyiswe ngize phambili ngiphinde ngithi Shembe uma uthi lento abangifaka yona ayilungile ngicela isingangeni wena kuphela uThixo ngimaziyo baphinde bathi bangifaka lento ngibona hayi bayahluleka ngithi bengisukuma lapho bengiginqe khona sengihamba ngibuka ukuthi bangibuka kabuhlungu uthe ekhambeni wasikhashana nje ngathi ngile lapho lo baba ehamba neqembu lakhe ngempupha behamba naleqembu lakhe leni ngathi mina ngibuyele eceleni bengithi ngifuna ukungena la uba ngiyamazi phela ngithi ngiyamemeza ngithi ngifuna ukungena lana phakathi kuye angeneki bese ngimemeza ngegama ngithi bani vela jike lapha phambili la kuye nombhobha afika ufaka la emlonyeni kimi bese ngithi ngiyaphaphama ukusa ngisakhuluma 2017 angisakhuluma kusaphuma lutho hawu ntombazane angisakhulumi manje sengibhala phansi awu kwenze njani na abuze kwenze njani na ngithi lo baba ungisekuyena buyisa ivoice yami ke manje uwena lo ngiselapha ngaba njeni kwaphela 2 weeks bangcwele yakhuluma fanele ngemsebenzini
angiye emsebenzini ngizokhuluma kanjani nabelungu ngizokhuluma nobani endleleni ngagcina bangcwele ngiyilo ancenga bese sibuka le ntombazane la ngizobuya khona ivoice uthi lo muntu ula etaxini ngithi mina muphi ngoba ngimboni phela la etaxini uthi ula etaxini bese sifika endlini uthi thiwa xolisa ngithi mina ngixolise uthi thiwa xolisa bese ngenze lento eshiyile ntombazane sengilalela yona phela manje fanele kubuya ivoice bese ke ngenze lento eshoyo bese yabuya ivoice ebusuku mangilele bese ngithothe ngithi hayi bese ngiyakhuluma ngoba kubuya ivoice abese ngaqala ukukhuluma bangcwele yavele yahlanya le ntombazane ndawona yahlanya bangcwele umkhathi uyashaya bangcwele umkhathi uyashaya ivele ibuquze phansi ivuke imabhadubhadu umzimba wonke ubona umuntu umbotho uzwa ubuhlungu awazi umsiza kanjani kodwa yabona bambelesele ngestroke bemshaya impela wathi ulo Shembe wakho ngivimbile uthi abona ngaleso sikhathi ngididekile uthi lo Shembe wakho ongivimbile awufuni ukuvuma lo ukuthi inkosi ngoba wena uthanda uShembe asithume lo Shembe tatazele umntwana lapha endlini yakale egulele ngithawu nathi umhlobo kwenzakalani ngoba phela semathandweni ngamthanda hayi esethi asisho lokho ngithi athi angithi futhi iqiniso lelifuna ukuthi kufundise mina nawe ukuthandana nengunguluza ukuthandana nomuntu ongakhona ukuthi silandelane yabona wetha noma uyintethelelo noma inkosazana yazi ukuthi umkhathi uphumile uyahlasela ufuna thina amaNazaretha ngoba singcwele fanele sibaleke naloku umngcwele singalingwa abantu abayingunguluza abangakholwa uShembe ngeke athi ziphathe kahle ungaqonwa uma engazi ukuthi ukukhulumelani lokho kodwa thina ngoba sibuye sizibona ukuthi sisile siphikisana noNkulunkulu bese senza okungafanele mina ngithi kunenhlanhla mina ngoba ukwazile uShembe uthi angikhumbule noma ngingasenze ethempelini sengenza izinto zomhlaba kodwa ngenxa ukuthi kuthanda uShembe ube nami uShembe akasuki kuwena namathela bangcwele ngizothi isikhathi kakhulu kodwa le ndaba lena ngifuna ukuthi ngizame ukuthi nginceke bangcwele kuthe 2019 2019 ngaphelela umsebenzi wathi 2020 bese ngineke sengiyancabulela bangcwele bangaze bangihlashisa ixabane nami wathi 2020 ngaqhubeka ngathi ngisenalo intombazane sesakhumuzi ngoba ebuhleni awubhabhadisa kusho ukuthi ebuhleni azangivume ukuthi kuphume lezi zinto zahlala kuyona ngoba nama ukuthi ngizama ukuthi iphile ngenxa ukuthi ngifuna ukuthi nami lomuntu engizama ukwakho akithi ngihlale nayo nami ngizama yonke indlela ukuthi iphile 2020 yaphinda kubi yangishiya endlini ingishiya nezinto ezikhulumayo zithi sesikutholile sikubamba kade sasikufuna ngathatha uNazaretha ngethi inyembezi sihambile naye qala ahlanya sizethi inyembezi ngahlabela ngathi yenhlanhla
ngithini sekimdinga uShembe kakhulu ngabona ukuthi sengiyahlanya ngabona ukuthi ifuna ungena ngenkani kwavulekile athi Shembe ungilahle athi Shembe ungangilahle yazi ukuthi ngiyona kodwa ngiyakuthanda ungangilahle baba Ngisongo wakho ngiyakuthanda kosemakhosi awona lady zofuna ushikisa ishape ngathi mina nginophawula phezulu ngoba ngesikhathi ukwenza izinto ezishota zindlela akubalekile athi mina ngikekile Shembe ngiyelile ngawo ayikho into engayenzanga kuyo angizoshintsha mina izinto engazazi ukuthi ngihambe nazo lokwazi uNkulunkulu ngiyele ngasinda banjalo bese ngiza la ifeni sengifakazela lo banjalo sekanqawulela ihlahla ukuthi ngijayile banjalo inkosi iwusise nikuzwile kodwa iziphathe kahle banyazana letha ningakomi ingongoloza amen Amen. Amen. thina ngiyalithetha uNyazi lezulu loguqile umfana wakandili ezintabeni zasembumbulu ethempelini ekuthiwa ikwandili phansi kwamshumayeli uMakhumuli kodwa njengamanje ngisuka la igama lakhe ngokwephaliso bangcwele siyabonga ukumenyelwa uthandweni olukhulu kangaka ngiyacela nje ukukhipha isiluleko noma isisodwa bengicela ngoba bakhona bamela abaphathi ngelinye njengoba ngisukuma kweNabachu solo kuyasungulwa ngokwesibili namhlanje ingoba ukugama ngikuthanda kodwa kona kuthanda bangcwele ngiyacela nini niphethe inisiphethe ake nisungule lezinto ekuthiwa ama-workshop ukuze ngoba kade yaqala lento nisilungise ngaphandle
uthi kufika la sesiyayazi into ekufanele siyenze ngoba ngaba amabhluka imbala njengaleli nje khamba wekho namhlanje yabo ukuba ama workshops akhona singagcina sesikhuluma ngebhluka bese sithi insizwa hayi uyasihlasela yabo ngabe nemnazaretha emfishane akukhulunywa ngayo ngoba kuma workshop siyalungiswa sifike la njengoba sambu 14 sambu 23 sambu 25 sama Nazaretha silungisela ukuthi la eThempelini sifika sayenza into esifundiswe yona kulezi inkonzo Amen. ngiyacela bangcwele Amen. lana bangcwele awuvumelekile ukukhuluma umsethempelini Amen. ngoba kunabantu bakini abalalela ngawe ngelinye ilanga ubaba uthelele uthi umkhuluma umntanami ngiyacela mawusethempelini uthi ungakhulumi ngisho la muntu yakukhulumisa ngoba mina ngilalela ngawe uthi makwaphendula umuntu mina ngiyaphazamiseka naba abaphendula WhatsApp efonini angalalela ivoice note uze wazi ukuthi awulotshiwe enkonzweni ngelinye ilanga kwafika umuntu ehamba neNazaretha emshumayezile wayesefika naye eThempelini thema befika la wayese uNkulunkulu inyanga yezulu ipha lo muntu amehlo kamoya ukuthi abone into esingayiboni thina uthi lo muntu mase kuphuma inkonzo kanti lo muntu ebeniguqa ngena nithameni ingcwele unjani uthi lo kanti boneni uthi cha ngithela umuntu mayengena osuka ohlala lapha uthi isifuba sakhe sivulekile kwaphuma amajuba abaningi uthi befike lihlale ngala esandleni somncele lihlale ngala esandleni sokudla kuyiNazaretha lonke njengoba ngigcwele la uthi kodwa ithe inkonzo iphuma bese bebathatha abantu bebesele namajuba amajuba aphindiswe emuva uthi kunade ukhulume nomuntu eseceleni kwakho bese liyaphisa ukujuba liphinde isifubeni uphinde ukhulume lisuka ijuba liphinde isifubeni uthi agcine sehambe uthi baningi abantu abagcine bese ngenana amajuba uthi bathatha ukuphela abantu ethe iphela inkonzo bese namajuba Shumayela lezi zinto. Ululeke usole nokusola Angabikho zokudelela. angazi-ke makukhona ozokuphikisa lokho ngoba sizolungisana la uze singene kunoma uShembe sibuyela asibizile kona ophazula phezu kwelanga lenyanga Amen. nenhlali futhi bafowethu thina sibancane sisayokhetha ake nginiphe iseluleko ngoba namhlanje mana sekukhona idivorce idala yini thina masikhetha namhlanje silandela inhliziyo ungayilandeli inhliziyo ngoba izocwila inkomo seyicwilile kuthina asilandela umapakisha kanti umapakisha akekho umakoti engathi ungacela kini ucele nasembengeni ukuze lezi zinto yihlangane ngoba kufanele siqale phansi nje ingoba salandela umapakisha salandela oyelo boy okunye okugcina uma ngabe usumkhethile umuntu ngicela umzili umhloniphe ngoba ngesikhathi lo muntu esehambisa isipho sokubusiswa inkosi esisibuso somshado wenu uma ungazange umhloniphe inkosi izobusisa into engasalungile khona igama libeka kuma engiluleka wayeselithi dada yena wathi manje senihambisa leyo nto enkosini wanje ayibamba ngesandla inkosi ayifihlelwa lutho ithi umshado wenu unakele kuyoqhuma amadivorce ningazwani ningahlali kahle emshadweni isiyazi isikhathi senkululeko okugcina nje njengoba sila abangcwele siletha abantwana bethu esaphuma nabemanzini sizobakhuluphalisa kwinhlalisuthi khona isigemfunga sensizwe esizokhuluphala mangabe uyilandela imithetho kaShembe uba isigemfunga umntwana uthi umama uShembe uba isitetelego sankosikazi uthi enkosazana luba isishuqu akungapheli ukuza kwethu la akungapheli ukuthandaza ekhaya akungapheli ukukhuluma noShembe akungapheli ukuhlabelela ukuze lento esizoyikhuluphalisa ngempela ibe lento uShembe yiyo athi ayibe yiyona engasekhaya ke ngikhulume le ndaba yokululeka ngoba ekseni ikhulunye ukuthi asingajwayeli ukuthi masifuna abantu esizoba nobudlelwano nabo sibheke inhlangene emzini wakaGumede ubaba wakhona wathi mangabe ephila ngesikhathi singaphambili wayeseqiwa uthando lomlungu wayesethandana naye intokazi yomlungu kwaze kwafika isikhathi sokuthi sekufanele kuyoshadwa yayisithi asambe siyoshadela eNew York wayesenqaba lo kuqala ngalesikhathi salesikhathi sekudala bewuthi mangabe uphaza uphikisene nomlungu bese ufaka icala ubulawa nokubulawa wayeseboshwa ukuthi unqabeleni ukushada ushade unqabeleni kumuntu omhlophe uthi ushade naye langena icala lamgweba amaNazaretha kubo nabe iNazaretha kodwa lele bese lihamba kancane
ukuthi abazali bamanase wayesehamba umama ehlanganisa umndeni ngoba waye strong. Kubalekile ekhaya ukuthi kube khona strong, ningabe senibo banana nobabili. Bafowethu mangabe niganiwe ngathi ungacela ukugana umuntu onomoya kaNkulunkulu. Ngoba esikini isikhathi uzonqena ukuthandaza ebese yakukhuthaza. Ngoba amanye abantu abazelayo nobabili liyafa ivangeli. Wasehlanganisa umndeni umama wagumede wathi ngiyisa kuShembe lento ngiyoyibika ingane yami isinqunyile intwamba iyahamba iyonqunywa idate isiphumile. Base bethi kodwa uShembe uzosiza ngani lento. Base becabanga izinyanga ezinkulu ezaziwa wachamela ngeNkulunkulu wami. Wathi mefika phansi kwesihlalo sobukhosi wayesebika baba ingane yami igwetshiwe iyonqunywa ngelanga elithile. Wathi ubaba yenzeni uthi baba ithandane nomlungu wasebheka le baba wathi awu yenza into embi kangaka. Uthi uyazi umuntu owenze lonto mayihamba emhlabeni abona noNkulunkulu nomndeni wakhe futhi ahlangana nawo ube into ezulayo nje emhlabeni. Wabathole kanjani labantwana uthi baba sasifikile nobaba sabacela kugombela wathi uthi hawu kanti abantwana besibusiso. Uthi lalela ke mntanami uzohamba uphinde ekhaya ufike uhlangane nomndeni nihlale phansi. Isinqoma ngosikhipha manje sibhlungu kakhulu kodwa ngifuna uhambe ufike nihlale phansi nomndeni nisikhulume nisicubungule ube singibuyisela impendulo ngizokwenza lokho enivumelene ngako. Uthi ke mina Shembe uma nifuna kuphile lo mntwana angahathi mehambe emhlabeni angabonani nokhokho bakhe ngizomsindisa mhlazane yonqunywa. Uthi kodwa manifuna lo mntwana wanathi mehambe emhlabeni abonane noNkulunkulu ngoba umntwana wesibusiso aphinde abonane nomndeni wakubo ngizobadedela abelungu bathatha igazi ngoba abelungu baneliswa igazi. Hamba ufike uhlale phansi nomndeni wakhe. Wahamba wafike wahlala phansi nabo bonke bathi cha umfowethu ingane yakwethu ayisinde inganqunywa. Wasesukuma lo mama wathi mina ngithi mina umntanami angifuni mehambe emhlabeni abe into ezozula la emhlabeni ngifuna mehamba ahlangane nomndeni wakubo aphinde abone noShembe ngithi mina akanqunywe abelungu bathatha igazi uShembe athatha umphefumulo. Wayesehamba yena wasathi waye strong lo mama washula amadoda kaGumede washula ngisho bonke ababekhona beumndeni wathi ngithi mina ngiyothi ingane yami ayinqunywe ukuze abelungu bathatha igazi uShembe athatha umphefumulo. Wayesehambe yakuyena wafika wamtshela lapha ejele ukuthi kwenzeke kanje wena uthini. Wathi lo nami ngiyazibona ngonile ma ngiyacela uShembe athathe umphefumulo ngoba angifuni ukuba into ezozulisa emhlabeni ingazi izohlala lapha. Lase lishaye wasephinde enkosini wafika wayibikela yathi inkosi kubuse mntanami kulungile bazomnqoma mina sohlukanisene nabelungu abelungu bazothatha igazi mina ngithatha umphefumulo umntwana wakho ulungile uyongena ezulwini. Nkosi buseni kusweni. Yebhana Roma 7 verse Yebhana
anazi yini bazalwane yekhuluma nabazumthetho ukuthi umuntu ubusa umthetho wakhe isikhathi sonke sokuphila kwakhe. Amen. Silapha bangcwele ngoba silandela umthetho woNyazi lezulu. Amen. Lokuqile unkosana wakangidi entabeni zasembumbulu phansi komfundisi umdluli nomfundisi umaphumulo. Amen. Sibonga umusa, sibonge nothando. Ngiqala ngokuphakama ukubingelela umshumayeli ophakathi kwethu nebandla lonke egameni loNyazi lezulu. Amen. Amen. Ngenye imini kwakusethempeleni njengoba sihlangene nje kanje, kube sekungena imalasi phakathi kwabayingcwele. Umshumayeli owayekhona wakhuza inhlansuthi, wathi inhlansuthi, khiphani le malasi le. Kuthiwa nangempela inhlansuthi yaphakama yayikhuza le malasi yaphumela ngaphandle. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi kuthiwa bayibona seyibuya ngolaka. Kuthiwa le malasi lena yathuma isisuka lapho yangena esangweni lenhlansuthi, yafike yambheka lo muntu eze ngaye yangamthola. Ithe uma isuka yaya esangweni lo mama yafike yambheka lo muntu eze ngaye yangamthola futhi nakhona. Kuthe uma isisuka isiya kwisango lamakhosazane yafike yaqonda kumphathi, yafike yabamba inansuka yakhe yase isiphumela nayo ngaphandle. Kuthiwa lo malasi lena ithe uma isibona ukuthi lo muntu eze ngaye akayilandeli, base sebezama ukuyikhuza yangena ngolaka. Kuthe uma isisuka lapho yambamba lo mphathi lona ngamazinyo yase isiphumela naye ngaphandle. Usethi umshumayeli mkhokheli, ngiyacela ukuthi sihambe siye ukukhuluma nawo le nkosazane, hleze mhlambe le malasi khona mhlambe ebizokukhuluma le ekhaya. Sebeyaphumela ke abagcotshwa ngaphandle, sebeyibuza ukuthi inkosazane kwenze njani. Yaphendula le nkosazane yathi, baba angisaphelele. Silapha bangcwele ngoba sizolandela umthetho. Ukuhlala kwethu lapha njengoba sihleli njena akube kuhle futhi kube ukuthi kusifanele. Amen. Inkosi ilanga lamalanga uma ikhuluma indaba singizoyisheshisa, insizwa ilindile. Angishumayeli mina kodwa ziyeza zona. Inkosini ilanga lamalanga liyakhuluma ngenye imini ekuphakameni ethi, bangcwele kuzohamba isikhathi lapha kulelizwe lethu kofika ondlebe ikhanya ilanga. Esithi ondlebe ikhanya ilanga bangcwele bazoakha imizi noma amabhilidi. Kuthiwa kodwa lamabhilidi lawa ingane zenu zobakhipha bese kuhlala zona. Uthi kodwa bangcwele kufanele nazi ukuthi lezo ngane lezo kube kuyingane zenu ngokwenyama, kodwa ngokwasezulwini kube kuyingane zasesihogweni. Ababekhona ngaleso sikhathi leso baphendula noma babuza bathi, baba soyibona ngani? Kuthiwa inkosi ilanga lamalanga lathi lezo ngane lezo noyibona ngokuthi iqhume emakhanda azo, noyibona ngokuthi izifake amabhlukwe, noyibona ngokuthi izipende inzipho. Petro 3 verse 3 evesi. Esithi inkosi ilanga leyo ndaba leyo seyifakazela manje enkosini uNyazi lezulu. Kunomama, uthi lo mama lona kwakumkhokheli. Uyabonakala umama emzini wasebuhleni bayangena abantu kuJuly, njengoba sihamba manje nje sibheke kuJuly. Kuthiwa lo mama wathi uma umkhokheli esebonakala amaNazaretha ayangena ngaphakathi, uhleli yena ngaphandle. Seqhamuka umakhelwane wakhe usiyambuza ukuthi, mama walapha singena thina. Usethi lo mkhokheli lona, awu makhelwane, ngiyabonga ukuthi sewufikile lapha. Uthi mina sengihambile emhlabeni, ngithe uma ngifika ngalena kwelizayo ngase ngificana noNyazi lezulu.
usethi kodwa izono zami bese ithethiwe zonke. Uthi kodwa ngisathi ngiyaqhubeka ngiqhubela phambili kwaba ingcwele. uNyazi lezulu libe selithi ake sibheke emumva la uqhamuka khona. Esithi usethi lo mama lona manje makhelwane njengoba ungibona nje lapha sengibuyisiwe ngalena kwelizayo uthiwa mina ngihlulekile ukufundisa. Usethi makhelwane manje yini pho walapha. Usethi ngoba lana engiqhamuka khona makhelwane ezingane zami azisangihloniphi. Sezikwazi ukuthi zifake amabhlukwe, sekwazi ukuthi zipende nenzipho, zixhume nenwele. Usethi ke manje ngiyacela ukuthi uye kongikhuzela zona ngoba izono zami seyithethiwe zonke, sekusele zona, sezingibambelile manje ukuthi ngiqhubeke nendlela. Asobavimbela yini thina boza kwethu abazali bethu? Ngoba uthi lo mama lona angikwazi ukuthi ngiqhubeke ngoba izingane zami azogcina umthetho woNyazi lezulu. Incwadi engiyifundile ithe silapha ngoba sizolalela umthetho. Amen. Ngicela incwadi uPetro 3 verse 3. Ukuhloba kwenu akungabi okungaphandle. Ukuhloba kwenu akungabi okwangaphandle. Okwaluka izinwele nokufaka ibholi. Ibambe. Qhubeke nayo. Okwaluka qhubeka. Okwaluka izinwele nokufaka igolide nokugqoka izingubo zentengo ebizayo. Akube okomuntu ngokungagugiyo. Amen. Okomoya obunene. Amen. Owesifazane mangagqoki okwendoda. Owesifazane mangagqoki okwendoda. Nendoda mangagqoki owesifazane. Nendoda mangagqoki okwesifazane. Amen. Amen baba. Ziningi incwadi kodwa ke ngesikhathi. Ethenye insizwa senihlala phansi bafowethu ningixolele. Ethenye insizwa uma ikhuluma lencwadi lena ngizoyifakazisa ngencwadi bese ngihlala phansi ngoba thina ke mshumayeli silentsha lena engezwe mawungalifundanga iBhayibheli. Futhi silentsha lena ethi uma itshelwa wena mshumayeli isingakulaleli angazi ukuthi kanjani. Kodwa sithi ngokulandelayo sifuna ukuphatha kodwa thina sibe kodwa singaphatheki. Ethi lensizwa lena kwakunensizwa eyayiphila enyameni behamba nayo njengoba sahamba nje nalensizwa yakantobela. Ngibizwe yona ke nami ngalena embumbulo. Insizwa lena esihamba nayo nje sihamba nje sikhuluma ngoNyazi lezulu. Amen. Akukho nje okunye okusihlanganisile kodwa sihlangene ngoNyazi. Amen. Ethi lensizwa lena uma ikhuluma ethi isibanibani ikhuluma nensizwa yakazungu. Bayayazi ke abaningi idumile la emafonini yasendwethu. Ethi lensizwa lena zungu nginenkinga lapho mfowethu. Kunensizwa esihambayo nawo lana evangelini. Kodwa ngithe ngilele ebusuku ngayibona seyihambile emhlabeni. Ethi lensizwa lena ngithe uma ngibheka phambili base ngibona ithuna layo. Ethi ngoba bengiyazi ngibe singahlupheka ngathi awu usibanimani akasekho. Kodwa ke ake ngicoshe noma itshe mhlambe ngikwazi ukuthi ngiye kolibeka phezulu kwakhe. Ethi lensizwa lena ngithe uma ngisondela ngabona imalasi ezimbili ziliphanda kambi ithuna lawo lensizwa le. Esithi ngithe uma ngisabuza ukuthi kodwa bebengalibiyeli ngani kodwa ngoqalo mhlambeke. Esithi phezulu kube sekukhuluma izwi lathi hayi mntanami musa ukukhathazeka ngoba lowo njengoba umbona ubembatha nobulili ofana nobakhe. Uma indoda ilala nowesilisa. Uma indoda ilala nowesilisa. Njengokulala nowesifazane. Benzile okunengekayo. Mabafe nokufa. Amen. Bangcwele unkosana wakangithi lo bekhuluma uma khona lapho engishayisile khona ngicela ningithethelele inkosi busise ngibizwe. Amen. Awe Nkosi
inkosi yasebuhleni uNyazi phezulu. Amen. Ukhumbulani lo ngiqhamuke ehlahleni indlela emthwalo umshumayelo umhlongo nomkhokhela umadumo khoma ibonga inkosi. Amen. Bangcwele enkosini ngifuna ukushaya nje amabili amathathu bantwana bakumkhonzo uNyazi. Umntwana nje lo bandlone zono ozalwa nabantu futhi abayizoni. Ngiyacela uShembe angikhumbula khumbule nabo abazali bami. Ngiyona ubusuku nemini. Ngiyamnxusa uShembe ukuthi angikhumbule koneni kwami ngoba isona sidayisa indawo angaze ngiphume ngiyosithenga kepha siyangehleka nanombane esimehlelayo. Ngifuna ukuye endabeni ekuyiyona esizele la. Sisesabatheni futhi indaba esizele ile yale mobile esize ngayo. Bantwana bakumkhonzo Shembe. Ithi indaba eBhayibhelini angilazi kahle iBhayibheli ngizalelwa nje na ubaba wayengasonto. Angazi kwaBhayibheli. Ithi indaba ukukholwa ongena umsebenzi lokukholwa lokho kufile. Bathi ngisho ungakholwa ukhomba intaba ihlukane phakathi wenze konke ungaphuthi esabatheni uwehle wenyuka ukhulume ngemiyalo kodwa imisebenzi mayengekho lokukholwa kufana nento engekho. Usizani bazalwane bami. Ithi ke le ncwadi kusizani bazalwane bami. Uma umuntu ethu nokukholwa. Uma umuntu ethu uyakholwa. Engenawo umsebenzi. Engenamsebenzi. Ukukholwa kungamsindisa na? Ukukholwa kungamsindisa yini umuntu onjalo? Ngiyala endabeni sengibona umaka noma lapha ngaphesheya nange eduze kwaMntambo efaka izibuko udadwa bomshumayelo wami umhlongo. Ngelinye ilanga masizwa kuthiwa ukhokho wakhe wake wahamba emhlabeni. Ngiya emsebenzini ukuthi ungabi neshwa njengoba sihlangene lana nje ngale courtroom usale wena. Sengajwayela ukuhamba imicimbi sibafana bethuluza nalamadoda manje ngibona ngithi courtroom ngibona njalo ngamasonto emicimbini. I-mobile room le eyikamelo lizohlala izinto zikaThixo wethu. Uthi masehambile emhlabeni useyafika ngale ukhokho wanangu maka nomanga. Into engiyithanda ngaleli bandla lika Shembe sikhuluma ngento eziphathekayo ezinobufakazi esikhomba ngisho umuntu. Asikhulumi ngento engizothi ake siqale siyobhuka ibhanoyi siyele kwaIsrael ukuze ngikukhombele lento ekhulunywa ngayo eBhayibhelini. Sikhuluma ngokhokho kanangu maka nomanga. Uma sefika ngale kwelizayo seyafika uShembe nangu phambi kwakhe ubhombela isitimela samampondo sekuyabuza ukuthi njengoba ulana nje wake wamenzelana uShembe emhlabeni ngoba siyongena ngemsebenzi ngisho ngingaqoka kahle lana ngibuke ngimuhle ngingaphuthi kodwa uma ukuhamba kwami ngena umsebenzi ngeke ngibongwe ngalutho. Kunjalo ukholwa. Ithi indaba kunjalo ukukholwa. Uma ungenamsebenzi. Uma kungenamsebenzi walutho. Lokukholwa lokho kuyisidumbu kufana nethusi elincencethayo elingenamsebenzi walutho. Masefika ngalutho uShembe wake wenzani nje emhlabeni nje enhle wayenzela uShembe. Into edala ngikhuluma ngale ndaba ngoba iyona into endaba enkulu esizele la. Angifuni umuntu nomuntu abe neshwa kwaye bathunywa indoda ngaloma eyithunywa iNinivani yazijonele entalashishi uma sifike emkhumbini umkhumbi kuthiwa wami umkhumbi wangahamba babukana bonke kanomkhumbi awuhambi ngenxa yayo le ndoda. Angifisi ukuthi lo msebenzi ungaphumeleli ngenxa yakho ukuthi wena usonga izandla kusha umsebenzi kaShembe wena usonga izandla umsebenzi ungaphumeleli ngawo wedwa nje. Useyaqalaza umhlongo uyaqalaza ngelinye ilanga kwathi kiwe gospel kuthwelwa izingodo ziyokwakha indlu lapha egospel wayesethwala ugodo wahamba nalo lo godo limsinda kwathiwa umhlongo hayi sikuphathise lolu godo wathi hayi ngifuna ukuliphatha ngedwa ngize ngiyofika egospel. Amen. Walitshatsha umhlongo lo godo waze wayofika nalo basembuza ugombela wake wenzani walikhumbula lo godo wayeselikhomba phezulu kwendlu wathi nalo ugodo engasuka nale ndaweni ethile haze ngazofika nalo la uthi uShembe inkosi kubusise wavuka umhlongo waphila. Amen.
manje ngifuna sisebenze kanzima nje umuntu nomuntu azihluphe ukunikela lekhaya kunomvuzo ngufakazi waloko kuloko yandwa lo thando ngikhona ngiyambela lo thando ngingatohoza indawo mina ngijika nelanga sekubhlungu ngize ngikhala kodwa Shembe banjani osheshe ubezwe yazi angisali kube sakiwa ngala ngisali kodwa ungizibile nje yini mhlawumbe wami umthandaza awuzwe thiwa indlebe yakhe inkulu nje yini mina ungangizwa pho uthi umyende ngelinye ilanga ke kuyanikela phansi phezulu kuyanikela uthi wabona umuntu ayifika nikele kuthiwe nayi into yakho uzoyithola namhlanje usanikele omunye nayi into yakho uzoyithola namhlanje ngithi awubazithola abantu izinto mina eyami yini kanti noma ngikhohliwe ngithe ngikade sasikade sike siphiweni ngithe sikade sike siphiweni nje ngibuya ngizikhathalele ngithi ayothi ke ngiphumule ngithi kulala ngafonelwa umfowethu kule kanyuso wathi hey vuka kusasa kunomsebenzi othile kufuna abantu abalishumi zamabantu nihambe niyoqala niyosebenza ngaba ngingazange ngize ngifese ngoShembe nje ngaxutshwe nalutho ngasebenza ngikhuluma nje namhlanje ngisajiki nelanga ngiseyona imbali yamafutha ujika nelanga nami sengiyavuka nabavukayo ayibonga Nkosi ngifuna utshala indaba eyodwa ngibese ngihlala phansi ngoba ngifuna sinikele izulu ngifuna silingene ngenkani njengabaphuzi besiqatha bayongena qathatha izulwini mabesho usathana simgolozele njengabaphuza ugoloko lensizwa ngizoshala indaba ngihlale phansi bafuthu ningaze ningidonse ngomNazaretha ningiswabanise lensizwa iwumthakatha endaweni yaziwe ethi mayifungile lensizwa ithi ulibambe lingashoni ngempela uhambe emhlabeni yaziwa nje mawuxabene nayo uzohamba emhlabeni umuntu ke mayemumbi ke umeke wangibona ngenza into showcase akukhona abantu la abaziyo uya esihogweni lo akayilo lo ngambona intethilo ke yakayilo azikhohlwe yena bheke lo kunabantu nje okuyibona nje abahlola izono zabantu ayayilo akayilo uyaya lo bayihlulela ke nasendaweni awu baningi abantu asebefile ngalo ngekaza libona izulu ngelinye ilanga iphuma kombi imithi yayo iyokuthakatha lensizwe ivele ithi yadlula nanga uBhombela wakhe India round badlula abazalwane nezivatho zabo bambuke nje uBhombela bambuka njengomuntu ophuphileyo masidlula lensizwe uyambona uShembe ukalifake ilokhuzu usungulu abuya aphumele ngaphandle azidonsele aphinda alifake ngaphakathi angene ngaphakathi azidonsele lensizwe yaseyilahla phansi isakalayo lemithi lathi hayi abantu abasekho emhlabeni nanga umuntu akhe indli yedwa ethunga indli yedwa abantu abekho yini emhlabeni akakholwa lo muntu nje uziphilela impilo yokuthakatha useyaphuthuma umuntu kaNkulunkulu wakhe indlu yedwa ngicela ukukusiza ngime ngaphandle ngikudonsele wena uzofaka la ngaphakathi mina ngikudonsele ngaphandle abonga uShembe ayike bayenze lento indlu iphele bese suka lo muntu abese yahamba uthe sethe nje eqekelele kancane uShembe waseyimemeza le ndoda umuntu kaNkulunkulu iphenduke abesathi inkosi kubusise athi ke lo muntu okay ngoba akazi ukuthi samukelwa kanjani isibusisa athi hayi ke okay wendoda ahambe kanti insuku zokuhamba emhlabeni seziseduze maNazaretha ngiyakuphinda lokho ukuze sabatheni nokugqoka kahle sibukeke kahle ngeke kuze kusifake ezulwini kepha siyongena ngokusebenza kanzima sisebenzele uShembe sayahamba le ndoda emhlabeni mayifika lapha zami izono zayo zaphenywa zonke kwabuye kade kwenza emhlabeni kwathiwa ngeke uzungene ezulwini buka abantu bafa beyanjiswa uwena kuyahlusheka kwasibanibani uwena ofaka izichitho uwena owenza abantu bangezwani obopha amafindo manje ngeke ungene ezulwini umuntu onjengawa kangeni bamthatha bamfaka phakathi esihogweni sithi adlula isilwane sasezulwini sihambe sikoba ezihogweni ngoba umnikazi wako konke okukhona emhlabeni usethi methu uyabhekisisa kulabo abantu naye lensizwa wathi wena nawe ngathi sake sabonana nje nawe ithi lensizwa hoyi ngiyakwazi nami wena baba usethi uShembe hayibo akuwena indlu engathi ngisemhlabeni ngakho indlu ngedwa wafika wena wangakhisa indlu wangibambisa usungulu sakhe indlu nawe sobabili usethi le ndoda imina Nkosi usethi uShembe umuntu owalekela uShembe nosebenzela uShembe emhlabeni akangena esihogweni uthi mina ngiyazisula zonke lezono zakho asahambe siyongena lapha ezulwini lami mina Shembe amen sizone emhlabeni kodwa ngokusebenza kanzima ngiyanika ithemba lokuthi siyobonana noShembe sesonile emhlabeni saqeda kodwa ngokusebenza kanzima nje uShembe uyokhumbula Nkosi buyiseni kuzulu athi mkhululi
wezibo awenukhulula ngimshile ubaba nomama awangazi nanyakona awuyathi mkhululi yalikhetha uNyazi lwezulu amen yanibingelela abantwana boNyazi bokumthanda uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha amen noguqile umfana wakaMkhize la ngisuka khona wena uthukela nje wena umpoloze bese ufika kwaMpunyoni eMtuba amen nami sengithi angiguqe ngimele indawo yangakithi ngoba uma ngezwe Inkonzo kukhulunywa ngayo ikhulunywa ngesibusiso uthi ngenzeka nje uShembe umsebenzele ngezinye indlela kodwa mhlambe mawunganikeli noma ungayifaka konke athena abayingcwele ebese ungabonani naye kwelizayo lithi langa ngelinye ilanga abantwana benkosi lithi uma ninika inkonzo khona lo muntu osukuma kuqala ithi lo muntu yena ondlalela inkonzo ukuthi ibhekephi angifuni ukusuka kuweke isihlalo second hand sihlalo Wento okhulume ngayo ukuthi ngoba silapha ebuhleni bamaNazaretha into esihlupha kakhulu indawo yabantu abangasekho nezingane ezaphuphuma. Ngikhumbula enye insizwa yakithi ezana uMamkhize yalapha kwaNongoma. Le insizwa yakithi kwakubhudwa kanjena kunesiziba nje okubhudwa kusesilapha phansi kunamadwala phezulu njalo ke mangamasonto nje mhlambe sibaba u70 kanje sizobhuda. Yayiselensizwa leni mile ilokhu isaba ukubhuda waseqhamuka enye insizwa kababa omncane yayisiphusha le ndoda lena yayoshaya phansi etsheni yashaya ngekhanda. Uma ishaya ngekhanda lensizwa yakithi ngicabanga ukuthi sasigijima la ko 70 isimongo sabangaka kodwa ithi lensizwa yakithi imithe kodwa madoda nayenza kanjalo lento ithi ngapha amaseni bawu3 base sebekupha abanye. Ithi kodwa lensizwa imisilele ebusuku kufika ingane ezimbili zithi uma ifika lezi ingane ezimbili zithi webhuti yafuna yini ukubona ukuthi ubani okusindisile. Ithi yafuna yini ukubona ukuthi ubani okusindisile. Ithi yebo ngiyafuna. Ithi mina ngobani ngibiza ngobhuti. Uthi lalela ke thina sosisi bakho ubhuti wakho lo nomunye ushiya insizwa nentombi kwangamawele azalwa aqala ngaphambi kuzozalwa yona le ndoda. Ithi umuntu okusindisile ithi ngathi uma ngibuka ngabona ukuthi ngolenkosazana ahleli lapha esihlalweni lwasedumo udumo kakhulu ayuNyazi wezulu sikuqulu samadwebo ehleli bamaNazaretha uzembele ejaja namthelo enhliziyo ngoba zonke zis 100% olwethu uNyazi. Ithi lezi intombi zithi hayi nangu okusindisile. Ilento ke abantwana benkosi esiletha lapho ukuthi kungenzeka njena awunsizwa umdala kangaka akuganeki kanti inkinga kunalo yamuntu lo ongazenzelwe lutho. Angifuni ukwanda kakhulu ngibona isikhathi kodwa umshumayeli ngibona ngicifeliso uthi hayi ngoba wena uthukela kukude ngoshumayela nje noma 2 minutes. Umuze esho njalo umshumayeli. Bantwana benkosi sisendaweni enkulu futhi kaShembe uNkulunkulu wathi ebuhleni bamaNazaretha. Kunensizwa eshone ngo2013 lapha yana kwaNongoma elinda. Lensizwa naye bengathandathanda ukuthi makunikelo. Ithi lensizwa uma isihleli phansi kungasasukumeki sihamba ngo-wheelchair. Yasuka yathathwa yayiswa uNyazini lapha 2013 mawukhumbula uNyazi ungene elinda kungasiso istage. Kwathi ngonyaka olandelayo yangena sekuyistays
ithi le ndoda ke mayoletha uNyazini iyabamisa ke ababehamba nayo ithi hayi animeni madoda ngicela ukuthi nina nihambe niyonginikelela kuShembe ukuthi ngicela ukuthi ngisukume la ngikhona. Ithi le ndoda uma sengihleli ithi ngabona iskini neskini salesi stairs ekade sakhiwa ithi sasibhalwa igama lomuntu nomuntu. Sengisho lokho nale thele ezothengwa nje izobe ibhaliwe nawe lakho igama. Ithi kodwa le ndoda ithi ngalibone lami igama ithi la kancane ngokufiphala ithi laze laphela. Ithi bathe babuya laba ithi ngakhipha 100 rand ngathi hayi ngicela nonginikelela uNyazini ukuthi lubhala igama lami egqame ngoba ngibona ukuthi liyafiphala mhlawumbe sengisuliwe ezulwini. Ithi the futhi iphuma lapho umphefumulo wasuhlukana nenyama. Ngoba inkinga ke leyo uthi usuku asilazi nesikhathi asisazi. Kuhle nje sizoyiqola umchele we3000 kodwa ke asazi noma sizoya yini kwaShembe futhi nezinkoshi sizoyiqoka namablower brown kodwa asazi noma sizoya yini kwaShembe ngoba uShembe umthetho awubekile uthe ngesabathi insizwa igqoka ibhluwe elimnyama uma engenayo imvunulo ukuthi ivunule. Amen. Kodwa sisho ke bantwana benkosi ukuthi iziyekeni izinkoshi zenu kodwa ngoba kusho uShembe iyekeni. Amen. Akusho umfana kwaMkhize. Sifuna ukukhuluma nje indaba kaShembe mshuba ngoba 5 minutes wama kwaphela sekusele 4 minutes. Kunensizwa eyakwamthethwa ekade sihamba nayo kakhulu nje ivangeli. Lensizwa isihluphekela umsebenzi. Uma ihluphekela umsebenzi yayisiba nenhlahla nje ukuthi ithe apply yayise isibiza ukuthi hayi woza mfana kaMthethwa ku interview lapha eMpumalanga. Angikhulumi ngendaba yakudala ke ngikhuluma nje into yakulonyaka esisuka kuwo. Ithi le ndoda leli mikwi-interview ithi ngase ngiphathisa omunye umuntu oyisebuhleni ukuthi akayonginikelela kuShembe. Uthi ayithi mifika le ndoda izonikela ithi baba ngithunywe insizwa yakaMthethwa uthi la vele lathi uNyazi awumfonele. Ufonela umuntu oku-interview njalo. Ithi yasifona le insizwa lena umthetho ubamba ucingo ngale ngizonqamulela nje indaba ngoba isikhathi sekusele u4 minutes okugcina. Uthi umthetho uthi ngase sithi le insizwa khuluma umthetho uShembe ukulalele. Uthi ngase ngithuka hawu uShembe ungilalele. Uthi shona into ofuna ukuyisho. Uthi ngase ngathi baba ngiku-interview ngiyacela ukuthi Shembe lo msebenzi ungangiphuthi ngiwuthole ngoba sengihlala isikhathi eside engasebenzi. Uthi luthi uNyazi luthi umthethwa thola noma ngabe isihlahla noma ngabe uthu noma ngabe udongo ebese uthi ngicela ukuthi Shembe ungilobe kulesi sikole ngiqale ngisebenze. Amen. Uthi uShembe mthethwa thola noma ngabe isihlahla noma ngabe udongo ebese usho uthi Shembe ngicela ukuthi ungilobe kulesi sikole ngiqale ngisebenze. Amen. Ithi le ndoda ngase ngithola ithubana nje nami ngabamba udongo ngathi Shembe njengokusho kwakho ngicela ukuthi ngiqale ngisebenze. Uthe interview mayiqala kwase kwathiwa insizwa sifuna woza wena insizwa sikuwena sifuna ukuthi usebenze ngoba sekusho Shembe. Amen. Sizothini ke sizothi umuntu Hayi cha. sithini lithi iBhayibheli kuyesabeka ukukwela kaNkulunkulu ophilayo emhlabeni. Abantu banenkolelo yokuthi mhlazane sekufika uNkulunkulu lapha emhlabeni ngoba isilwane nje siyoma esibhakabhakeni kanti bakhohle ukuthi uNkulunkulu uyahlala nabantu. Uthi uShembe hayi angaluli kade khona amakhabethe avu hayi inkosi kuseni kuzwini. Amen. Siyabonga abantwana basezulwini einsizweni zabhombela inkosi ayibesisi. Amen. Ziyakhuluma. Ziyakhuluma. Ithi ngizohamba lithi masikhetha singabeki singaboni lutho. Amen. Ikhuluma kahle ngabanye bayakokhetha. Ithi bazimabheka imayelo bone. Vele nami ngiyakhumbula kuthiwa kunjalo nakuqala wathi mawufika enkosini uthi ngicela ugana baba uShembe avulabe izintombi akuthe ufuna ugana ngithi nanginkosazi wakho uthi uyabheka baba yona yena uShembe ubheka inhliziyo kanandaba nabo yelo bone nabusha wavela bona bashulwa imizi nabo isihlalo sovala ngaso 115 inkosi kusipha abangcwele.
ngivukile ngesibili lakho Santo